aron re pen long le ki ikiroi pon non pu anta ing ton pon pelang. Uzan dongka ward number 2 along ration card kawe ahem tun pi atuma phan non PDS asang kiron pon asai kedeng. Sangti kiroi pon atrak munit ke patong lam ajok ihum me ke chonang lapen humni atrak ahir ingtang rak pen rat atum kateng khengdun. KSA Hawar ke Had Regional Committee ahin pen Assistant Executive Engineer PWD Phuloni Building Subdivision asahem kahumridam. Kardom Pini Abirta than bang Pini limeri na hansepi non arjita birtang ton pen. Assam Assembly Winter Session ke pedo pon bom ang bongsi aron re pen long le ki ik joy joy pen ke roi pon alam ki keklang. Thek pon long ke thetan long le ki ik syndicate. Aprangsi truck driver mate truck atewar abang phupen kache than pon alam the arju pon ik tha. কি বস্তু আনিছে কয়লা ক'ৰ পৰা আহিছে 3 কিলো ক'ত লৈ যাব এই মুৰাবাৰী আচ্ছা এই ডেট যে ফেল হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে ডেট মানে আমাক তো যেতে লোড হৈছে তেতে লগালগ চালান দিছে চালান দেওয়ার পিছত আমালোক খাড়া কৰি থৈ দিছে তাতে কেইদিন আছিলে তাতে তো আজি ধৰি লওক 11 দিনে ধৰি লওক লোডিং শুডিং লৈ খালি গাড়ী লৈ হয় হয় 11 দিন লোকে তাতে আছিল খাড়া কোন জায়গাত খাড়া হৈ আছিলে 3 কিলো থানা আচ্ছা আজি 3 কিলো থানায় কি আহিব দিছে আজি হয় হয় Manghu pon me alam lo labang so long le ki ik kupuson si aron chok che pin pen Karbi Anglong krong pon put atowar pen atrak kacheleng pon long lo matha pon me lapuson asai nang ke man pon det ke Karbi Anglong raikom sai khila pen ingnam raikom sai khi atum ale kacho endun dokok ma puta athe ke choklim alo kavita atrak lapu kacheleng pon long ke amek che chardun de det lo ma puta cherok tok aradatum arbok pon Labang so syndicate di mahasau 3 kilo pu adim pensi nang ke plang pu hon the pon athe alo ke choklim ave det sitame raikom sai khi mati ingnam raikom sai khi atum pen chingki pahem so pulo tangte sai pachun pon me 3 kilo pen le nang ke bar long lote asam along ri along kang hu mate aron re pen long le ki ik salon pon long adun thu asam ahawar along department asor list ki pipon kang ton pon kok ajok koila mate longle ki ikadure pon ajok toni si along suri inkoira pho ador ke bat pon ajok longle ki ikpen beha ka chepador abang phi beha ke klem ka siksak pon alamta ke klang pon thek pon long voi phitsita labang so sai lapu pen loksi pachun pon bom polone mate sarkar medu chepang bodun de pin pen kachilang dun polone laki mo aporsi chinipo Keroni pen Joyram Kathar 365 News India Karbi Students Association Hawar ke Had Regional Committee ahin pen Assistant Executive Engineer PWD Phuloni Building Subdivision asai hemalong kahumridam Bangso ke humridam ahut kachini pon atengke Bimandas Assistant Executive Engineer PWD Phuloni Building Subdivision asahem chewangwe pin pusi chinipon lapen saikhi atum anta mithang asai cheklem wangwe si chokidar inut vetsi kaiketa saihemalong dochot titi pusi KSA Hawar ke Had Regional Committee kongchun bang budho terang pen pherangkia thengno lam theke jai pon lasi team Karbi Anglong ke japon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MAC Dorsing Ronghang aphan prabjin pen la soputhak RDP ponangji pusik kachuningri pedopon patumi kahumri dam ahut KSA Hawar ke Had Regional Committee kongchun bang budho terang Finance Secretary Jona Singh terang Assistant Finance Secretary Phangson Teron Game and Sport Secretary Mirlong Teron Assistant Cultural Secretary Bisnu terang atum chetongdun Volongkoma ji pen Jersong Teron 365 News India Jonang bong long patai ni la son selang lila dang nang chihumri chot pusili tum kaprek public tum akumen pen long la si labang so puthak nang tum council hin ben tami RD pipon si alang li engineer pen chenglok labang so staff along
Pini Setaming thai dang son no la sila hai puthalan le tum prabjen pe action nang NP pon pu pusle tum Karbilo Charlie Asong Harogha Regional Committee pen chuning ripon lo Nijang Karbi Anglong ahem tun pi hamren rong so pi ke parlo ujan dongka ward number 2 along ration card kave atum aphan borpure cho lems klembang phu atum matha ponsi patumi matijong ni phai ingkoi rahini arani pangrumpet don pharo isira don krepli atum aphan akejoy pen non PDS mate public distribution system asang keron pon patumi borpure cho lems ahem along labang so asang keron pon ahut chetong dun lems vice chairman David Timung lapen cherap chetodun vice chairman David Timung arisang ho atum lapen terang kang ther local committee mai phu longki be lapen do thulang ujan dongka BJYM amai phu jensing terang non Christmas arui ahut ration card kave atum aphan sang keron pon ajok kerap kelong dun ahem tun pi abang pi atum lems aphan kechoro pajir pon lapen prabjin pen alang litum ta aron ateng pen ration card long dun po pusi pherang ke athengno ningke the pen nang che thandun Hamren pen Rostom Ingtikathar 365 News India Hawar ke hat lakha ke thom samuguri ke parlo se talmari padi madung sangti ke roi ponatrak inut ko pai ke langnu phuni sarma pa bang phaphan kapetong tekang boba jok te bok terayara ta tum thurpak pen hur ke chu arbok pon sangti ke roi ponatrak atum kevek pon pa prapik pik pu lapen men ning ke kangara ta tum thurpak amat ihu matrak me kai chok lapen humnia trak a hiring tangrak pen tengkheng dut adun thurai kom sai khia tum bir tarib dun longsi puthot adimak long an pali dun si pang samdun nonamat kupi lapen kupuson si lamki ke planglong ima tarlipon bomlang pusi police atumpen pherang ke phan thanang pachini dun halaponat ko pai ke lang no karitang phuni sarma pran ke dam pena jok ahem marit ingting ku ka sonsi mandadlu athe halabang so ahem la pran ke dam juya bangsi ripi bom pusi ahem sorpen chethan pon langhin pen in rajidrong phar 365 news India Pini Abirta ke lapuan se kang ton iglong arni ke me kardom